Raymika unanchay pachami kan. Mushuk pacha kallarimi nunapak shinallata ayllu llaqtayu walparishpami kan. Kapak Raymika hatun sumak amawtakunapak Raymimi kan. Kichwa runakunapaka mana pacha yayakuyllachu kan. Ashtawanbash yachakuy ali yuyay ukun sinchiyay pachami kan. Bueno, el Capac Reymi, como el nombre lo dice, Capac quiere decir fuerza, poder. Es una fiesta, Reymi es fiesta o danza solemne. Es la fiesta del sol en su máximo esplendor, que es ahora verano en el hemisferio sur. Entonces, en esa época, pues, en el hemisferio sur lo que se hacía son celebraciones importantes respecto a la transmisión de mandos, de cambios de autoridad, ¿no? También la celebración en el hemisferio sur también de las cosechas, etcétera, ¿no? Ayllu llaqtawan, pachamamawan, shinallata tukuypa kawsayta sinchiyachinkapak, ari nishkayta mushuk yachinkapakmi shina willkanchik. Capac Raymipi may kankuna llamkayta minkaytukushpaka mana llamkanatalla chaskinchu. Ashtawanbash shuk kachashkatami chaskin. Sumaychaywan, yachaywan, haniwan, yanapankapak. Pushakayka mana ushaychu kan. Ashtawanbash yanapaymi kan. Yayaykunawan, willkaninawan, yakuwan, shinallata yachaq taytapak rimaywanmi willkaytaka kallarinchik. Sapan nipakunami shuk kawsayta unanchan. Alpa mamaka tukuyta charirian. Yaku mamaka chuyayachishpa yanapan. Nina taytaka mushuk yachi. Wayraka taytaka shimi rimayta chayachin. Kay willkaykuna paktarishpa katipika, kichwa runakunapa kawsay yachaykunaka inti taytawan pakta purishpa katinkami.